Fiamache. First, no can say. Oh, that my man, okay, say. Yaoba. If you can so baho. Bra. Oh, dear Brahamame. Now, said your fear just so you obey, dear. Yes, say. Me, I'm back. Why, dear Kunya? Yes. We okay? Oh, me okay. Yeah, there are there. Adom, Friday. Auntie, and Friday. Yes, and I made that. Aye. A fiano coffee for that. Happy so day. Thank you, my darling. Oh. Coffee be what mechiano. Coffee. Only I'm so coffee better no queen. Near so I yaw name there. Yaw. Pe coffee ato. Jam so me na menye adwuma. Kwaku de yenye no nti yaw na ye. Kwaku de yenye no. Kwabna so yenye no. Baby yenye no yaw na na better ha dwen do. Patafia nyambo china. Nyambo china. Enen po ne china ne kwasiada. Yakwa dakulu. Sa by this time adakulu nyina ya red. And black. I na yenu abema kwesi asempa one na bushi erade nkoso ancheche won re erade na nanim de oye no ye ma ne ma 70 plus de na 70 pepepe nyame aye no waye bi enti ye bede erade ase ye aka na yesre erade bambo no se be kese abushia no bi adi kan dada erade fo mu nkodru jo I wanna say wodru ho de dada it was started bonyum no sa na DJ so ye morning show no ho CJ enti ayo wanso Nyame ya Adom a ye de ebeko nyambo china sa de pachi ya nyina beko na opidi musu nyina besi mu ene after show mo match road too much o my ade nyame sha ye nim say ahwefo ne etiefo nso bia o benya ho nso ye behia mo ho unya ho kra enye hwe ye say o twa kwa ne nwoma kọ asamna no waka nti no ye ba so a eyeka ye sesam konwa eyeka ye si tent eyeka ye num nsuo ye didi obi koi ni na wotwe aduane wo de kọto asempa so ene da no sumo ni nyina ayeka ye kwa ye be ko beach ye be ye say ye tall area ni nyina so da no so ye sukra ye jahum enti yenka aye yenua sempa ho na yenkogya no nyambo china ene ne kwasiada wate wo de want me ma enye hwe woni ne number na my hi wo messenger messenger ma na e ma no mu keto bi ensa ne mo 100 Ghana below dia yenye baby we draw na dia yes e ka bebem from halor fen yes e na yes e kwa dakulu no enti abeto no so enti no ho enti en chance ho agyan so tumi no aduane oh yes my father too can cook yes me papa pen na you say contomre jollof da contomre stew no or the contomre ye jollof and so na contomre na yemre no de set wonyam potoy it ono the whole gun the whole world minti so be aye contomre jollof me papa pen and so ba da na esa mo frɛ no obeye na mo share recipe no because money by me pe contomre and obeye jollof e de contomre na aye my favorite so me be sra wa wo de palava sauce papa okay and am nyama wo and say eno abayre ka ho obedi ni nyina my favorite ano no Judy oh aka say favorite in the no obewie because the your favorite kura no wie yanko ye ni and my father too can cook ejanomo da munim de Adom FM ni TV ni asempa akan brand aye wo multimedia tumi ye ya na ye di nanomo de a no nkofo kasa na ni ejanom nanso so do ho bedom ye na hu si ye di ni nyina ye di man di emema no so enti eno a ho da ubo ene ye boy my father too can cook de yen ne say wo di video ebe ba me say 1 minute video wo ka so papa timi no aduane konso a otumi no a so boso wo video ni say enkatekwan no mutua na papa tumi ya no wa boso say kokontene nkatie ya wanya akokwa na adwene bi da so a na no so wa boso enti na wa record na de aba number no so number no ye 0540 106 467 0540 106 467 afia omo hye no so say ye fa no say my friend am say magya kwam kisi otumi ye mpampa de meka wo video ni mu no eno na obeye nti ye hye no so aduane abeka video ni mu no ye shortlist o kani pattern ho a say aduane no na papa beye nti munya careful member boy aduane bi abawie ache na obi hwesi fom bia yes ya mum ye nyama no nye fe my father too can cook number no ene ya
mamo no yes you bad ye papa betumi ane ye de abegu ho timi de me papa de no maka no so de me tasty no interest jollof na fie unim say Father's Day no 17th yes June ebesi memenda ni fie da no yenyina de ni chirem ewo endpoint homeopathic clinic okay was Spinters okay na eno no free prostate screening eno mo ye ediama janum nyina into no Adom FM's Father's Day free prostate screening na ebeba so on the 16th of June I be see efiada ene na watwe ana there be na watwe mienu ene na watwe mienu enti sene so Accra Spinters Road shell signboard na community 22 su Roponji restaurant won so mo branch ho Takrade so no mo police station no echi ewo Energy Kumase mo Angel School na chi Techi Mahansa so Juzbo filling station no echi Nzema so no around car bank Mpotem ho anom wo na 16 June ni de Sprinters na ye free process screening no wo ye bema ya na kwanya so munya sa ya de bre wonya be 40 years ade kono was so check I think from 35 kwa so so una ye ntientia de enum na niema bi nti ama system na sesa nti mesro na oba wo tie ye so papa nsa nyame yadoma 16 was Spinters endpoint shell signboard Dr. Becca say enye yamu fu wo ho brono bidin brono ni din the shell signboard enti de here ne say obekọ ho nyame ya papa no kosonesa surprise no wanya hwe kran fa ma no na nya wo kwa hwe ne prostate mo se bia ye kama free yes kania man free o me do fe ho yemfa ye ho shem na ehia pa na nim se sada no so no Dwaso Nsem ho na bekoso ye bia na work happiness so atoa so it will screen no na wo favorite show na wo tie na bia host bia opese hunu no na wo hunu no so ntimese wo ya me hia wo hia ye janom ye drum pa e be responsible when your first time endpoint we just say first time ni the third time ni your phone number no 0244867068 0244867068 Doctor dear we bibia mano the number no one fan to order one your crack and no quite enough mano no what you know I say waso masina che enkwa hia ni sani awo daso ya na menyeja no ya mishra no ya mishra oti adwuma na se rough ya mishra no doctor ya chia wa no pay ya boss idie na eno ano no ama na di so yeda say Dr. Dubuati daily guide democrat na bna yede ehase na ponya ni 55th birthday em say be enye bra no mo kuma wi hon mo ho be dem say grofo be ka say pani no birthday no wo chele wo ba bi kura yes my ka wo say krobi ombo krobi say nyampa birthday na de no wo ha na after no eno ko brief yi bi wo honom ne ade yenko so obagina no nyina ni eye ne da sa nipa nza hwe nti de okoye wo ho de wo chese birthday na nkasa na nkrofo ka sa day na no wo chele na no de ntesa but after no onya breathe yi bi kakra wono kra no ba bi obo ye ne report no mu de no nti me na wonya daily guide wa chechire mu wa ha but see ya o ye soafo a ye taxi ya na ekwa ho de obe bia na your interest oh yes ehia enti no so abeyi mu no no ye because obe kan yemfa nto so ya na ya nipa ni madansi crew oh ha dwen ti no abechire mu no ganka wenka na private life nka fo bia ho am now do birthday now call a year sisi ya fia meti headie menya banjuma menya minister menya MP enya ba sika che no ntumi njem dem fam sika nye but honko ade afia your interest enye no sa on okay after no koye tie no na bena arehosem egusua ye ekoso ko pay 3 a daily guide bokrata no de aba adan a ehye eni nipa ye kun wo mo nipa nson sase ho man so twe menteme ho asenom ne ade ekoso ewo lukula eno ewo mame mo gonja hono mo baby enti yase 70-year-old chief watinifio na natinifie etututu e bia ka no amene watwo na no nsia do lukula ho ya nranse Rebecca de sansam no ebai
They say North Gonja district Savannah Mantam no emu nipa nson dia wo mafrim chesamente me wanse ne nsase ho mansotwe ene no ekoso ho na nipa nson no ana se prafo no nso ewo mu no bambofo nso ka ho bi wo mo nkonko bo ban wo ho ne wi akire ne basabasa yenom ne ade no na no nso akwakoka wo no mo ho tia ya rahosam ya eno akoso a make say bambo mo nsam eguso a ayere wo ho ukọ delegate democrat na ene amane board ya ba humfonyi eda ha a edan Asia ma enchansi ni na ya black emukura chemienu eno enwo sem democrat idea ba na ayi couples of the year some couples of the year God Papa the Great yes Empress Lupita Obi besie sa pepe people's party wo ka say ni sa pepe de bia so Godfather the greatest one ko na tasty new recipe video kwa papa no wa tasty ampa so papa be tasty na no ba ku bi oyeye body am pese ni papa shito bi oyeye de na on pese papa be tasty na say ana we ungrateful sir wo kika wo ne control Hey, what's it God Papa? Supposed to say, oh my move. Now we are Mako, yet ye be a cheap for you, and the Momania Atumu. Na Papa Becabia has there be. That's so. Na Queen, Lupita. So, yes, I want yadi. Into when we are stressing. Na bena. Se akoba say na de arehu wo ne senkrofo hunhunu sa adwena te ana say normal omoma miense mu mienu de omo ekofrimu na no na bambofo te ye we ayetama asem ne ye ken omo te ye na no se ne baba akona ote ase no ne sentwofo ebi adi nkomo na akora ne review cheche de course so eba ni nua pani ni wuye chese wo mo ye soakings Gary soakings e de gugu na akora ne so wani enti wani de a anim no so according to report yo me de na delegate report me de mawe je say akora no ye so mpagya ni nua mo de no ko sha amena mu na o makata no so a won wu yo na we say ya video ba ku bi abato so mo ba metumi eketoa ana se wafimu a woda ho na mami di ko gyan bia boditi kita bodu agina kwada ne so kansem na mu ne da ho no ani wo no baby go back no om de na sham na ani second one no ye de ye say wo mu according to Lupita ne Godfather omu susu sensu wonyina obey demonic obey beast bi woni mu a ye omu gyan ma ni nyina obey bo men ti sa de no mbe yi na firi ho omu abo omu ne spirit bi woni mu no enti abambofo na so da bi we anya no ma aso omu kam yesere woma dwumu da hons bibi omu ye bi efe omu fi efe usuka condition womo kitchen bibia ye kama enti awso yakofo omu na yentoto womu anu asem to omu tietie ye na ese ye do omu kotum amu no mo da Facebook yi enti God Papa the Great the greatest and Empress Lupita omu no mo da he to de wonya nim wo nte wo mo ka wo de bra Facebook ne be na haidi asa no mabo powder wo we no mabo powder wo manim but now we see quarter remandium ya remandium to ombeba me say June 20 mid June ho omo beba na ensem no ya toa ne die so ntina na nse ye hu omo TikTok say omo post for ensem omo say ye do omo akotum nti omo na da ho no omo na da he mami ye recipe da no de na mekwa da na mekwa sha apotro ya na wayi mu apotro na chiskin nyina we ansho a ewo ne sugar ne keeps the other be one Godfather de wa tasting yama sugar no nyina na ode account recipe no so kwa no mo ho a ha de bra afia hwe ha ye bra na omunya emedrut bi omuwo mu no be ma mu pa ni oba omo wo hai fefefe o abna wo hwese de be me bo organ na oba na to nwom oba no so voice voice on ti no obi nim de eba ye de sie ache say we want to be nkase atia fasompo ani de ebeja manyame na afi bambofo ne mranimfo no so because nipa kum nsam ne nkwada kuma ba mu ne de ano de wo no mo da ha yo hwo mo ho fe age ne kokko awrai nso na gina nanim ya wono so age ato ne chain ne ti papa bi ato na no Empress Lupita ne Godfather
God Papa the greatest. The greatest too. The greatest. The greatest. Yeah, the omo we ase. Na no te won empower dem na baba akono a. Osoma ni nyinya me ni. Ensem na ani breso. En sasam no akora ni aka o. Ani breso. Also papa odi na chi like enti we dey say yeah na ye ntanye say yemfa adwinmu hawo ne yema ne ade bi nka ho but omo show ma adwinmu ma yen bibi no mo nom na ye omo san so we omo kodu posifo ho yin omo betumi amoneta wo me sure so mbe ye ni na because yeah and omo don say de omo don so eba in reality dia sanke nyina me do ye san so ankenya bad o wodo pe ni odo de omo di bi jai kwabra ne ko budua pa da no ko ho awia pa in the name of obeye empress fam de amano enti no aside sa de ekunkum ne de we omoye omho de so omo do no pa ye awafo ye nyina ye practice de a kasumdwe ofie odo na no odin mate afia na odin ti deli guide obokrata ne de no na se wonim Gregory Afoko ono shuri case in how many years in like 8 or so years 2015 acho mekai enkoko time pa 2015 mu na shase na ni nyina no eye kwadu ayede ebono yesusuo se kane MPP chairman Northern Region ipa bi hwi acid gu no so ma nepani ato na no nse aduo ni abrantie benim hu bie no ye nkasa bebre mu nim story ne dada wie ye yete ba sumkuo bi so omunya hwehwemu wie ye na sa akoya 43 enti na ene esesa de ene meda nom ne ade so onim ho hwede ne anke yema ne bill na nso ne nua ba ko ne susu so oka ho no ono de ye fine ni guilty enti na death sentence enti na ma sam no aye aka we de enti ama sam na ye bibie wo ho enti ne lawyer for yes anke yema ne bill na nso yema ne bill oda so atwemu a wo mo egusu file ehwe se de esefata bia no so wo mo de ebeba enti ho sam delegate obokrata ne de abane nsam foforo bi mesraw nyabre na fe komo eye new weekend crusading guide obokrata abna me fanto aso dia University of Education Winnipeg so yesi mu huru den if you say pani a wo share council no so say dwam training no yes one waka obi nka bi o ayi do abeka ye final enti ene empanifo wo school no mu dodo no asusu se nka be ya na ofori ansa esi ye pam no free ho won kokora e concern staff and one modern semi etudwa na energy expert baako ono so akọ pick form obepre MPP Franka Tubie no Safo Poku why wono so akọ pick ne de ntia ho asem the obokrata the weekend kusedim guide no so adiaba ena nkomo a yedidi die ya asen north ya ho nsensem ya no yewra je question ndc asa yini biem ese wonsan konko premfa ma won ntia ho asem so ewo ha ena fe owra ken Japan so akọ pick forms se wono so ebetu Franka de ama MPP amanyoko no fi se MPP eso mpeso mu break 8 ne de ene omu ni obi asa ken ohina Japan wono ene betumi aboa self line for wo mo sim no ya year free central sim database ni mu NCA for na de report na ba nti ene se wukura self line for yibidia na madia ho ama no bonya the Republic presser the bokrata na dia ba kane akachi DC nso ene wato na no NCA do ya rehosam ya no so abepema de hye no ye kane mampani kofo abreso DC ya no wa akachi eno no nti 7 killed to village bent eno eho asem na story you say beginning e buy no daily guide you say the bokrata do na report say nipa nson eno na metie Sayid Jebre no na ye Savannah regional minister no o se nipa baako ena hwe ne nkwa no kra wo yo hene na 7 ni fe enra eba foforo no sana ye nyina tinti no TV stations ni ade later no ena metie Savannah regional minister no se baako ena fimu a ono kra wo yo hene nti sana netie ya hwe de beba na abena ma hwe ne sa ma me fa birthday yi mfam wada